мард ҳамчун зан гирья карда ба ман занг зад, аз дигар давлатҳо занг заданд ки кани гӯшвори тиллоят бигӯянд як қабил занҳо, кани гӯшвори тиллоят. қадар фарзандои падар бемеҳр буданд ба хотири мол. яъне як порча замин ҳамин дара заду, дара кушодум, гуфт лоиқҷон нағз хондастӣ, бисёр садод нағз зай, пардат сафеда, ӯ пардара сиёҳ карданд дар кор. шамоли сарди бегона мусофиро чӣ медонад. ту дар дили хона мешинӣ, баром берун да ҳанар танишонте. ман медонам ту истеъдод дорӣ, ту фарзанди маи. раҳмат, биро ай хона. гирифт ожангҳо рӯят, сафед шуд тори ҳар мӯят, набинад дард ай модар. як лаҳзаи хандаоварашам меяд ки ман намедонам амн расия дар ҷоя. дар байни ман ва собир чӣ гузашт нагузашт, дунё ҳам гузарандай, лекин ҳамун. дӯстони азиз, агар мехоҳед ки барномаҳои мо зуд бо чеҳраҳои номдору номварзи кишварамон пешкаши шумо гардад, пас аз шумо як хоҳиш: авиакассаи манижа авиакассаи мост. бемалол шумо метавонед ки билет харидорӣ намоед бо нархи арзон. скидка ҳам дорем. муҳоҷирони азиз, агар айни ҳол моро тамошо доред, мо ба шумо як тавсияи хуб дорем. аҳамият дода бошед, мо муддати дароз аст ки як ширкатро ба шумо тавсия медем. ширкати баха метавонад ки барои документҳои шуморо тахт намудан шуморо ба граница бурда бо сари баланд ба ҷоятон баргардонад. пас бемалол метавонед ки ба баха муроҷиат кунед. бисёр ҳам ширкати боваринок аст. кам аст дӯстӣ ки дар сахтӣ бигирад дасти дӯсти худ, ба сахти ӯ ба хориям бародар дар барам бошӣ, ба сахти ӯ ба хориям бародар дар барам бошӣ. лоиқи бозоро фикр мекунам ки нафаре нест ки надонаду нашиносад. тамоми тоҷикистон суруди ӯро шунида буданд ва имрӯз бо сад умеду орзу ва дархостҳои бепоёни тамошобинон мо ин марди ҳунар, ин марди шарифро ба барномаи Ситорарез даъват намудем. дар воқеъ бо садояш тавонист ки ҳамаро ба ваҷд орад. ӯ метавонад бо чунин оҳангҳо дар васфи падару модар, ғарибӣ, мардиву номардӣ чунин мисраҳои дарди рӯзро дар сурудҳои худ ҷорӣ карда диққати ҳамагонро ба худ ҷалб созад. биёед дӯстони азиз, лоиқи бозорро якҷоя ба барномаи Ситорарез хушомадед мегӯем. хушомадед ака. саломат бошӣ. аз он ки суҳбатро шурӯъ кунем, ман атрофи ана ҳамин қиссаи бародар дар барам бошӣ аз шумо пурсиданиам. ин суруд чӣ гуна тавлид ёфт? ин суруд аз дарди дили худи шумост ва умуман ин суруд чӣ паҳлӯҳоро дар бар мегирад? ба тамошобини мо қисса мекардед. суруди бародар дар барам бошӣ соли 2014 буд. ба хуби дар ёд дорум. бародар дар барам бошӣ ростӣ камеам бошад ба рӯшкаву қалам чақаем. майл доред, шавқ доред. албатта бисёр чақаем, мақсад ки шеър навистанам. баъдан соли 2014 ба хуби дар ёд дорум, як мавзӯъ кардам амира дар барам бошӣ. баъд ҳеҷ шахсе нест ки дар кадом ҷодае боша, чӣ ҳунаре боша, бе устод намешавад. як дӯсти беҳтарин, яъне як устоди беҳтарин дар ҷодае ки мора мақсад раҳнавард буд. албатта вақте шеъра эҷод мекунам, мехонам, бисёр хатогирӣ дошт. як кас барои ман бояд дастгирӣ мекард. хоб устоди азизам, рости гап, ҳамсоя қишлоқ яке аз марди фақир, марди яъне бечора, бисёр ҳунарманд, яъне пардаи маҷнун ном гирифтааст, яъне номи ҳамон устоди ман дар ҷодаи эҷоди сухан. баъд ҳамун мавзӯъра бисёр яъне зиқ мешидам, фикр мекардам ки амира чӣ кор кардан дар кор. ба лаҳзаҳо гузашт, пеши ҳамун устод қадам гузоштем. баъд пурсон кардам, гуфтам ман шогирди шумо мешавам, яъне ҳамин мавзӯъра чӣ кор кардан дар кор.
ҳам мавзӯъро баъд дар барам бошӣ гуфта ҳамура як рӯи варақ кардему. баъд аз байн шояд 1-2 сол дига гузашт. баъд устоди азиз баъд чанд ҷой ҳамун шеърҳоро нависондем. ғалат, бисёр ғалат буд. мақсад чӣ хуне дар танам бошӣ, ҳамтанам бошӣ. ҳаминҳоро устод мара дастгирӣ кард. яъне ҳамин шеъри бародар дар барам бошӣ ихел гӯем агар маводи мақсад моли қалби устоди ман пардаи маҷнун аст. бо дастгириҳои анамун устод гӯем ки шеъри ҳамун инсон аст. фақат аз мо да мисра бародар дар барам бошӣ, чӣ хуне дар танам бошӣ, ҳаминро вай кардам. чӣ хеле ки манам истеъдод дорум барои нависондан. баъд устод пардаи маҷнун ба мо дастгирӣ кард. яъне ҳамун шеъра ба пуррагиш барои мо омода кард ки шогирди ман ҳаминро намехонӣ ту. албатта ки ман худам эҷод мекардам оҳанга байнами камтар шавқ дорум. албатта ки хай ин гитара ҳамун қаб навохта наметавонам, мақсад ба тарзи оддӣ. ҳамра тайёр кардем, пешкаши мардум кардем. фарзандои падар чӣ қадар фарзандои падар бемеҳр буданд ба хотири мол, яъне як порча замин дӯстӣ рафиқӣ карданд. ман барои чӣ хирсандам ба ин суруд ки падару модароро ман хирсанд кардам. ҳамин қадр қисса дора бародар дар барам бошӣ. дуруст гуфтед. ва ин суруди бародар дар барам бошӣ миллионҳо аллакай тамошо карданд ва ҳазорон дӯстону рафиқоне ки аз ҳамдигар ранҷида буданд, хафа буданд, онҳо ба ҳам омаданд, бародарон ба ҳам оштӣ гаштанд. яъне ки ҳамин суруди шумо як мазмуне дошт ки хафагиро аз дилҳо берун мекард. ман аз номи кулли мардуми тоҷикистон барои ин қироати зебо, барои ин суруди пурмуҳтаво ба шумо офарин мегӯям. ва фаромӯш насозед ки имрӯз дар байни ҷомеаи мо як доғ аст. мардиву номардиву беғайративу ҳамин гуна ҳамин чизҳо ки мардум ҳамеша рӯбарӯ мешаванд. ва шумо аҳамият додам ки на балки дар суруди бародар дар барам бошӣ, дар дигар сурудҳоятонам ҳамин мазмунро, ҳамин доғро ҳамеша дар риштаи шеър мебиёред. чӣ дар зиндагии шумо магар ягон захм дидаед, дард дидаед? аз худи суруд бисёр маълум аст ки бародар дар барам бошӣ дар байни фарзандони падар, яъне 6 писар фарзанди падар ҳастем. ҳеҷ ягон хафагӣ нест. аввало шукр дар оилаи санъаткор чашм кушодем. дар ин лаҳзаҳо дар байни фарзандони падар ҳеҷ ягон хусумате нест, яъне хафагиҳо нест. албатта ҳамаш хуб аст. баъд баъзе бародаро мегӯянд ҳамин суруда барои чӣ хондӣ? ин суруд ягон барои ман ягон аламе надора. бисёр ба ман занг мезананд ки ҳатто мард ҳамчун зан гирья карда ба ман занг зад. аз дигар давлатҳо занг заданд ки вақте ки ман телефонро мебардорум, яке аз мард гирья мекунад. шумо кӣ ҳастен? ман лоиқ ҳастам. тақрибан 5-6 минут гирья мекард. баъд гап мезад ки яъне ба падару модари шумо бисёр раҳмат ки чӣ қадар лаҳзаҳо буд фарзанди падара ман надидум. манам хато кардам, яъне додарамам хато кард. имрӯз мо дӯст ҳастем. имрӯз падари модари ман шуморо дуо метиҳад ки ҳамин тарона чӣ буд намедонем, лекин дар барам бошӣ, дур набошӣ, меҳри шумо кам набошад. суруд ҳамин қашид ки барои мо, бозам мегӯм, хеле акаву додароро мақсад пайванд кард. бисёр ҷудогиҳо буд, яъне ба чашм медидум. як сухан ҳечи набудасту, лекин маънеша мардум қабул кард. бародар дар барам бошӣ. ташаккур. акай лоиқҷон, пеш аз он ки барномаро шурӯъ мекардем, мо як сторис кардем ва бисёриҳо дар он ҷо навиштам ки акай лоиқҷон ба душанбе хуш омадед. бисёриҳо навиштанд ки ин кас куҷоӣ ҳастанд, аз куҷо ҳастанд, зодаи куҷо ҳастанд. кам касон шояд донанд ки шумо зодаи ноҳияи ёвон ҳастед, вале шумо дар ҳамон ҷо зода шудед. албатта дар ҳамон ҷо таҳсил илм гирифтед. дар бораи падар гуфта гузаштеду нагуфтед ки падар чӣ кора ҳастанд? дар оилаи шумо нафаре дар самти мусиқӣ ҳаст? дар оилаи мо рости гап падари бузургвор, падаре ки марди хоксор. бисёр шукрона мекунам ки
дар дунёи ҳастӣ очаҷоном зинда саломатай, падари бузургвор санъаткор Бозор Шамс мора чӣ гум ба ҳазор сахтиҳо ба воя расонд. лекин мана як бор гуфт ки ман аз аввал ами дар қалбам санъат буд, лекин санъати мақсад мехостум ки чӣ хеле ман суханои шоиронара гӯш мекунам, тамошо мекардам, хай хурдам синфи 5 нависонда дар шавқ кардам. ва падар гуфт ки бачаам на ки хеле бисёр овози хуб дорӣ, дар як хона хондан мегирифтам суруд фалон фалон фалон, синфи 7 будем ба ёдам аст. баъд ҳамон хонара пардаҳош сафед буд. баъд ба паси хона падар мегузашт, лоиқҷон мегуфт, хондесӣ бихон, ҳамин хел ба ҳамин лаҳҷа мегуфт. як чанд қариб 6 моҳ мехондам шаб рӯз хонада, ба мегузашт мегуфт лоиқҷон бихон, на ки зур мехонӣ, бисёр ҳам садои хуб дорӣ. баъд яъне фақат дар даруни хона мехондам. берун намебаромаде? На, ягон вақт намеомадам. баъдан як вақт ҳамин дара задам, дара кушодам, гуфт лоиқҷон нағз хондастӣ, бисёр садод нағз зай, пардат сафеда, ю пардара сиёҳ кардан дар кор. барои чӣ та чӣ ба сиёҳ кунем? баъд гуфт парда сиёҳ бояд боша, ин хона як дар дора, дута дар часпондан дар кор. ман хандидам, гуфтам барои чӣ мегуфта бошӣ падар, гӯям як дар басай дар хона, як дар барои мо кифоя. баъдан як чанд вақт гузашт, бо омад, бо дара зад, кушодам, гуфтам пардара чӣ сиёна мекунӣ ту? охир гуфтам ота созай. гуфтам парда ҷазир боша, чӣ барои чӣ? воз ман дари оҳанӣ мехарам, инай дар ай чӯб гуфт, як дар дига оҳанӣ мезанем, дара маҳкам мегӯям торикӣ ҳам дарун да бихон, ту дадри хона мешинӣ, баром берун да ҳанар танишон те. ман медонам ту истеъдод дорӣ, ту фарзанди маи, раҳмат, биро ай хона. ямаха менавохтем. гуфтаҳояш муаммо доштааст? албатта. ҳатто ман дарк намекардам ки чума мана мега ки элои ҳам пардота сиёҳ куд, дар мехона ду дар часпондан дар кор, боати дам дар хонда хобри. баъд фикр кардам ки падар мега ки ту агар 100-солаҳо дар ин хонада бихонӣ, як кас шуморо гӯш намекунад. яъне истеъдоди дам дарун ба дарун нест меша, мерава. мақсад ҳеҷ кас лозим намеша. албатта ки ӯ фаҳмида ки фарзанди ман як истеъдоде дорад, агарчи каме ҳам боша. лекин баъд худмам дарк кардам ки фаҳмо, ман дар ин хонада хонда бисм чӣ гап меша. баъд як чанд вақт гузашт, баъд наврӯз шуд, фасли наврӯз шуд. баъд худмам хеле вай менавохтам, ямаха менавохтам. ба назди хонада мактабай, хонаи истиқоматиаю, як чанд уқа дур нест. ҳамунҷа ба чӣ меган, рӯсҳо меган, душо кардам, ғайрат кардам, ҳамун омадам, гуфти гапоам наврӯзира закас гирифтам, бемаблағ. гуфтам амра ман мехонам. ба ямахара бурдем, хондесам. хай ба аллакай чашморо вай шуд. баъд сухани падарат фаҳмидем ки чӣ мақсад доштаед. хонада нахон, мақсад биро ин қадар истеъдод дорӣ, дар берун бихон. оҳиста оҳиста ҳамин хел шид. мақсад сухани падар моро вай шиду, мақсад сахт расид ки ман чӣ хел ҳанар доштам, дар ин хонада мешудам. албатта ки баъд вай шуд, биромадем бере, то ин лаҳзаро бо шумо дидорбинӣ мекунем. майнат чӣ хеле ки шумо гуфтем ки суруди бародар шуморо каме ҳам боша ба мардум шинос кард. мақсади мо ҳамин. падар моро аз дар берун кард ки хай хонданӣ бошӣ, хонада нахон, биро дар берун бихон. баъдан ҳам хел кор. ташаккур лоиқҷон. зиндагии худаш як дарёи пурталотум аст. якеро шикаст медиҳад, дигареро ба кӯи ғарибӣ мебарад. ва умуман мардум фикр мекарданд ки лоиқ васфи ғарибон, васфи бародарӣ, васфи фарзанди падар суруд замзама карданаш маънои ӯро дорад ки ӯ умрест дар ғарибӣ. яъне ки шумо дар ғарибӣ будед ва дарду доғу рӯзу рӯзгори муҳоҷиронро ин қадар бо самимият рӯи оҳанг овардед. ҳамагӣ гумон мекунанд ки шумо дар мулки ғурбат зиндагиро чашидед. рости гап бародари азиз, ман агар шӯхиам боша,
من نه غریبی را دیدم هیچی را ندیدم. راستی گپ چی خیر؟ راستی گپ یک لحظه خنده‌آورش هم که من نمیدونم امروز رسیا در کجای سال 2007 بود. برادرم در رسیا بود و یک گفتن اینجا 7 سپتامبر سال 2007 یک رفتم گشت آمدم. راستی گپ نمیدونم امروز رسیا کجا دای هفتگی نیستم. بسیار برادرام میگن شما در مسکو این مقصد رسیا دین کجا من نمیدونم بخدا چون من رفتگی نیستم. مقصد نمیدونم در کجای رسیاش. نفسی پردرد مهاجران گویا که در علم آهنگ‌های شما نمیخیل آمده است. اگر که شما شهد غریبی رو زهر غریبی رو نچشیدید پس شما چگونه توانستید که درد روزگار آنها رو بر رشته آهنگ بیارید؟ راستی گپ کمیشه دارم کمی دردشه یعنی میدونم وقتی سال 2007 7 سپتامبر نزد برادر عزیز با شهر ولگگراد رفتم. بعدن راستی گپ چی میگن خانه‌های دچه میگیم که مقصدم او مردمی روز یک لحظه سرد بود با مرا گفت همینجا بیو. رفتیم همونجا یک خانه مایده بعد چوب ساختگی همونجا شدم. بعد راست شگم خیزیق شدم بسیار علمم کرد. بعد یک چی میگن هیکل میگیم مقصد مامای فکرگان تا دستش یک شمشیر زدگی پیش اون خونه بود با ما تاده بودیم یک خونه چوبی مایدک قد یکم. بعد هم پویز قطرهای تاجیکستان هم تا میگذشت و پیش ما میگذشت با کم بیمار شدیم هم بار زدگی تاریک شب بایم که تاجیکستان هم پویزش گذشت یک هله شمال های باور کن یک هله لامپچکای بالا پراژکتر میگیم هم پراژکتر را تماشا میکنم یخ اومده سایده میقد روسی گپ زیقم. بعد خانه های زمینی حولی مثال این دروازه خانه بیرون میشی جوی بار آب یک تروبه میگیم که یک تروبه همین دهانی در خانه میبرو یک تروبه. بعد خانه همسایه همین هر کس در پیش خانهش یک تروبه داره برای آب گذاشتن. باور کن همین قدر زیق شدم هم تروبه ده دروازه من یاد کردم. این قرق اسودیم در همون کمی هم باشه در غریبی راست گپ چقدر از دنیای دیگه وطن خودمون باور کن در حقیقت تکرار هم باشه میگم که همین چخیل در زبانم در ذهن ما جوش که زیخا کرد ای وطن خانه خود ساختم. در حقیقت همین خاک خانه میسازی همین خیلی اگر ساده ترین سخن باشه همین قدر بینو همین قدر آبادی وطن همین خاک میشه. یک جای دیگر رفته این قرق یا پاره سنگ آورده خانه نمیکنیم خدا را شکر همه چیز در این وطن داریم. با گفتم همین زیخا کرد ای وطن من همین زیخا که خانه ساختم دیگه ایگی جو میسازی. بله الحمدلله شکر میکنم در همه وطن بهترین ای. با یک چیز دیگر یاد میکردم که همین راستی گپ همین وطنی ما چی داره همین مسئله خوراک همین شکرابی همین شکرای اوچگی همین شکرای اوچگی بهترین. بله همه چیزا گشتیم تمامی جوشا گشتیم. یک دریای ولگا میگفتن همونجا خیلی پارولا میگفتن راستی فراموش کردم همون تا گذشتیم همه آدمو زیقنده خیلی رفیقی برادری نیست اونجا. مثال یک کسی اگر 3 سال نبی ما شما را 3 سال نبینیم میگم ای اکای ما خیلی سلامتی خوبه این بچه که جور شدی. اونجا اگر اون مردم اگر 40 سال نبی یک بار سلام میکنم میخیزم میروم همیوش مرا زیق کرد. برای همین غریبی همین قشنگ دیدم که چیزی باشه نباشه قدم مقصد در روی زمین تاجیکستان میمونی این برای ما دیگه باور که خدا شاهدی میده که همین قدم تموندی. بله فقط شکری وطنک قدم موندی شکری وطنک اگر نکدی این در وای آدمی درست نمیبیه. باور کن همون قطارک گذشتن شدیدم خیلی روز گپ گریه هم کردم برای خیلی خیلی اما چه عجیبی بود تایم زندگی دا قسمت میبرتنه که همین قدر زیق میشکی باور کن برای همین غریبی همین قمارا سختی آورد. بعد اون دیگه نرفته دیگه نرفتم میگم که من نمیدونم راسیا کجا دای. لایق توانستند که در مصرع سرود غریبی همون درد و داغ و روز روزگاری مهاجران رو چی میگن بر رشته آهنگ بیارن و بیاد یک جای اکای لایق خواهش میکنیم که سرود غریبی رو سرویان یک جای گوش کنیم. سلامت باشی همین ترانه رو میخونیم. شمالی سرد بیگانه
مسافر چی میدونه نمیذر بوی تک خونه مسافر چی میدونه شمال سردی بگونه مسافر چی میدونه نمیذر بوی تک خونه مسافر چی میدونه کنی گوشوار تلایت بگوین یک قبیل زنها کنی گوشوار تلایت بگوین یک قبیل زنها زنی به عقل در خانه غریبی رو چی میدونه زنی به عقل در خانه غریبی رو چی میدونه خودم در خاک بگانه بنوشم آب بگانه خودم در خاک بگانه بنوشم آب بگانه ایجار خود به یک خانه در و دیواری بگانه ایجار خود به یک خانه غریبی رو چی میدونه همانی که در عمر خود ندید از گر غریبی را همانی که در عمر خود ندید از گر غریبی را بداند همچو افسانه غریبی رو چی میدونه بداند همچو افسانه غریبی رو چی میدونه کشیده رنج ها مردی مسافر بهر فرزند طفل پابند گوهره غریبی رو چی میدونه طفل پابند گوهره غریبی رو چی میدونه سلامت باشین آفرین میگوییم احسن میگوییم در حقیقت شنیدن این مصرع ها این سرود کس را به دوری های دور میبرد غریبان باوری داشتم که دیر باز تشنه آن همین شنیدنی صدا بودند در حقیقت امروز ملک غریبی در یک حالتی است که روزهای سخت را به سر مهاجران بار کرده است و هر یک سری قدم آنها به یک واقعه‌های عجیب روبرو میشوند در این روزهای سخت دشوار به شما صبر میخواهیم و چنین سرودها میتواند که تسکین بخشنده دلهای شما گردد و عمر لایق جان دراز باشد چنین سرودهایشان زیاد گردد سلامت باشه تا اینکه درد مهاجران کمتر گردد لایق جان شما در حقیقت اویله دارید البته صاحب فرزند هم هستید البته فرزندها خوردند یا که سه تا پسرچه دارم اولا خدا دا شکر سه تا پسر دارم شکرانه میکنم که فرزند مقصد فرزند چی است که مقصد در زندگی آدم دل پر میکنه یک چیز دارم خیلی برادرها را که میبینی بچه ندارن یا که ناشکری میکنن بداخونی فرزند زاره بچه دار باشم یا که یک کس میگه ما دختردار شوم خدا جان مده دختر بته همی خیلی بای میکنم بله امروز که ما سه تا فرزند داریم سه تا پسرچه دارم خدا دا شکر میکنم دادگی پروردگار دا حتما شکرانه میکنم سه پسرچه دارم زندگی خوب خدا دا شکر تشکر شما با سراینده محبوب یوان صابری سطلو رشته خشتباری دارید؟ رشته خشتباری که نداریم یک چند از سال 2011 بود مقصد همکاری میکردیم مقصد توی مرکه میرفتیم فراموش کردم راستی چقدر سال یک جا بودیم مقصد لحظه شد که بخوای
ӯ аз паси кори худаш ид, мо аз паси кори худмон дар ҷодаи санъат хеле нон намак хӯрдем. ба қалб аз даруни дил ягон байни мо ягон кина нест. як чизро фаромӯш асло намекунам, вақте ки мо ҳамроҳи он кас рӯи саҳна баромадем, камеам буд, мақсад сахтиҳоям буд гузашт, лекин як чизро фаромӯш наметавонам ки Собири Садло алҳол модараш дар дунё нест, гузаштагиай якчанд сол шид. ҳамун лаҳзаҳое ки даргоҳи он кас мерафтем, яъне хонаи Собири Садло мерафтем, лаҳзаҳои сардӣ буд, яъне зимистон. очаҷонаш агар ҳамаро фаромӯш кунам, ҳамун хӯрокҳое ки мо дар вақте ки чӣ хел аст фасли зимистон мехоҳӣ ки қуртоб хӯрӣ, мехоҳӣ ки мақсад яъне хӯрокҳои очагӣ. Собир дар модараш занг мезад ки куҷо даӣ, ҳамиҷо одам қати лоиқ ҳамиҷода гаштем, ханакай биёй хона биёй, ханакай хона биёй. мерафтем, шакароб мекард, қуртоб мекард, як хонаи гарм да хай дастони ба маззаи мақсад модари Собири Садлоро ма пос медонам ки мегӯм ки ҳарчия фаромӯш кунам дар байни маву Собир чӣ гузашт нагузашт, дунёам гузарандай, лекин ҳамун дастои ба маззаи очаҷонша ҳаргиз фаромӯш намекунам. ҳамон намаке ки аз дастархони онҳо хӯрдед фаромӯш намекунед. ҳамин қадар модари нозанин дошт. Собирҷон, агар моро тамошо мекунед, фаромӯш насозед ки тамошобини мо зиёд ҳунари шуморо дӯст медоранд, қадр мекунанд ва ана ҳамин минбаре ки айни ҳол лоиқҷон баромад доранд, шумо рӯзе меҳмони мо хоҳед шуд. албатта агар моро тамошо мекунанд. лоиқҷон, васфи модар гуфтед, хубиҳои модар гуфтед, хӯрокҳои модар гуфтед. дар ҳақиқат вақте дар бораи модар гап мезанем, банди диламон меларзад. ҳаминро эҳсос кардаед? албатта. биёед чӣ мешавад ки дар бораи модарон хонед? ростӣ як камеам боша ба хотири модарон мехонам. ростӣ оча чизи бузургай. рост шагон ҳоло ки ман дорам оча дар ҳаётай падар модар. як бародари қадрдон, бародари калоним Зафар ном дорад. ӯам каме менависонад. баъд 4 мисра аз беҷори ҳамон кас, яъне бародари калоним гуфтагие ки гирифт ожангҳо рӯяд, сафед шуд тори ҳар мӯяд, набинад дард ай модар, дудастони дуо гӯяд. гирифт ожангҳо рӯяд, сафед шуд тори ҳар мӯяд, набинад дард ای مادر دو دستانی دعا گوید مرنجان هیچ مادر را که روز خار میگردی با آشنگی حسن آن مادری پیرزار میگردی پرستار بود و بیدار بود سری گوهرایت هر شب فراموش کردم مادر از قفای یار میگردی که روزی در نگاهی چشم مادر زار میگردیم لحظه از پیش ما دور غمدار میگردیم خنده مجبور میکند شخصی به مادر به لبی آچگوی خود حیران میگردیم که روزی در نگاهی چشم مادر زار میگردیم. مادر بزرگای بسیار هم بزرگای. бале дуруст қайд кардед. модарон ҳамеша умр бинанд, ғам набинанд, ашк набинанд ва онҳое ки модарони худро аллакай аз даст додаед ба шумо сабр мехоҳем. ман бовар дорам ки баъд аз шунидани ин суруд ашки чашмони зиёди шумо меравад.